ngoja niangalie kwanza mazingira hapa. Naona vitu vimebadilika. Sijui mdogo wangu alikuwa wapi miaka hii yote. Kwa Kirundi tunaita kigazi. Kile kwa Kirundi tunaita igiti, maana yake mti. Hapana, kile hiki hapa hiki. Hiki kwa Kirundi tunaita igitoke, maana yake ndizi. Afu kile kule. Wapi? Kile kule. Hili kubwa kabisa hili. Hicho kina matunda tunda. Hiki tunakiita kwa Kirundi mwembe. Maana yake mwembe. Sawa. Afu shem. Makucha mkirundo na vitaje? Afu njaa mkirundi unavitaje? Njaa unaita inzala. Inzala. Yes. Mbona sasa vinataka kufanana makucha na njaa vinataka kufanana? Vinataka kufanana lakini tofauti. Tofauti? Maana hizi zinaita inzala. Na njaa inaitwa inzala. Inatofautiana ukiwa unatamka. Afu kile hicho kimti chenye kama kinautaga nini? Mimi hata sijui hicho kimti. Ile wanaitaga ivoka, maana yake parachichi. Parachichi. Sawa, kumbe chenye kinautaga maparachichi. Yes. Wagana yaona tu kule kwetu wana nani wanauza, ila sijui kama vinatoka kwenye hicho kimti. Burundi kwani pana vitu vya aina nyingi. Yes, kabisa. Nimefahamu. Mimi sitatoka Burundi. Utabaki hapa hapa? Utabaki hapa hapa. Ndio. Haya. Ubu rero rungu yaje. Ngiraje kubivana aje gutelefona. Wikigazi sinje. Imyembe nango sindangamize. Imyumbati nirimye ngo sinje gusoroma. Arasara nani? Ego kwe. Yesa nabyo nemera. Na abwa arasara nani? Sindonga nayo icupa kweli. Nabyo nemera. Reka ngende. Kimwe gusa. Kaza kuyemera. Ngene ko mumwe kwanza gacupa ibisigana byarambwiye. Yuda mwene wacu. Sabwe. Kwari wewe nasize ngaha nka mutoyi wanje. Mbega ibigazi ibotike nagusigaranye biri hehe bigeze. Ivyo bigazi ntubimbaze. Hanyuma ibotike nayo yarahomvye. Ngo yarahomvye? Yego. Aha nyene wombura yuko twobura nayisabune. Oye ntibishoboka. Igihe bakora iririya barabara. Hagiye ibintu byinshi. Gushikaho wabuze na kimwe urokora kweye. Imyaka 10. Nawe uri mwene wacu uvyumvira. Imyaka 10 utari ngaha. Oshaka nje ndabishira. Narabiriye kugira ibyoroneka. Umviriza Yuda. Jewe naheje gufata ingingo nka mukuru wawe. Kandi sinkeneye yuko ndiko ndavuga unsubiramo. Ni umenye yuja. Kamenje kumwe tuyogura ya ata bisigaye nabyo. Baza kuyimbaza namwe tuyoga. Awanga, yo muri. Mema awanga. Awanga, yo muri. Karibu, shikamoo. Mimi mgole. Nini? Mwanza ni mwili wa mgole wewe.
Unasemaje? Mbona sikuelewi? Kumbe ndo nyumba. Ngoja, mama sawa sawa mgore wewe. Sawa, unasemaje? Yuda ringa. Hata Yuda hapa. Banja Sasa mbona unaniumiza bana? Ndio sawa. Nitole huko. Ambiza bana, ambiza. Ubwire Yuda. Na rusumukira vyabi kazi. Gara bizamerazo. Abizamerazo. Nini? Mbona sikuelewi wewe? Yamenikuta sasa hivi. Ambiza. Udani. Umuteja umukiriya vyabi kazi ya buroshe. Ibigazi? Ngo mgurishe ibigazi? Ndio maana nilikuwa sijatambua. Kumbe unajiri Kirundi? Ndabizi nyene. Ya Filauni na Musa. Je. Bana. Hapa ushaanza kutuletea mabalaa zako na mapombe, umeelewa? Umbiza. Nenda ki. Nenda huko na mapombe yako. Hakuna hata mapya ulikuwa umeniletea hapa. Eti hivi vigazi viuzwe. Na visuruali vilivyomchea kama fizo. Fizo mzani. Sijui utajua mwenyewe. Sasa unataka mimi nikushone? Unataka nikushone? Umbiza. Wewe. Wewe unataka kufanya ngani mwana wangu? Kama makao bao, wewe unataka kurini ninga. Kwanza nenda kwenu, acha kuchosha, nenda kwenu. Umbiza. Bana vile Miguel mbinganga hivyo mwana. Unataka kunywa pombe hapo? Nani amekupa hela? Nimefika hiyo. Okay, mgira yu. Nenda huko bana, acha kunichosha. Mimi nagenda. Tazame sura yake. Lakini mgira Yuda. Ngaruke. Ngomeye umenga. Unataka sasa ngomeye. Ndio kula mlikula. Hamna mtu atauzisha mgazi hapa hata mmoja. Nakwambia sasa. Eti migazi minakulishwa. Si nani macheza walikula? Sasa jipya sasa lenyewe linalonichekesha. Eti migazi uuzwe. La. Asante, nashukuru. Hali yako baby? Niko tu ila sio sana. Vipi, hauko sawa? Kabla ya yote ngoja nikupe kitu nikae nikueleze. Aya, unaweza kuniambia? Unafikia hatua kweli ya kuuzisha migazi? Niuzishe migazi mimi? Ndio. Nani kakudanganya kwamba mimi nataka kuuzisha migazi? Sio ndugu yenu. Ndugu yetu yupi? Huyu Chapombe. Chapombe mwenyewe tunamfahamu na pombe zake ni ulevi tu. Sebi, uangalie maisha hapa nyumbani. Yaani ni magumu sana kupitiliza. Unasema mtobe yule mlevi? Ndio, huyo. Yule acha na pombe zake bwana. Kwanza mimi niko ndani. Baby, unajua mtu mwenye anakunywa pombe mara nyingi anaongeaga ukweli. Achana na hayo. Hatua akaja kuvifanya kisahihi. Hapana kabisa. Achana na hayo. Kwa hiyo ameniambia niachane na hayo.
asante. Umeshindaje? Safi hani. Hani tena? So si mume wetu. Moeni. Mimi ni mume wa mkubwa wako. Hivi ameenda wapi? Ameenda kisimani kupokea. Haya bana, mimi naingia ndani. Sasa mbona unaenda? Mahoro mutaha. Mahoro neza. Ni sawa? Yego, ni mbone nawe. Yego. Fe. Ndakeye wale. Uno munsi yahinyuka. Ibiki navyo? Kubaho umva jangene kwa ibintu byose uzi ko biri ngaha tugabure. Atari uko umutwe wawe mu maboko. Nta bindi. Kandi fast. Mama Yuda, genda gahoro. Genda gahoro gahoro. Uravye ibintu wahombesheje. Ukaraba ibisigi byose wariye. Ibyo kurambira sivyo ndakubwiye ati fastisha. Sivyo gute? Sawa, genda witura inzego rero baze baturabire. Inzego baraba ivyo wahombeje. Ivyo niko apa mvyo. Ntubone ngo twatwenga mu mwanya izo sigi wawe. Umva ngezingane ngaho mu maboko abantu bose babone ko nakunize ndakumva. Ndabagama ngare kuyanga haje kwibaraba. Fastisha rero kandi ushayiyuma tugabure cyangwa uhampebere womoke usubire iyo wari. Okerekare nkuko tuvukana Yuda, urabizi ivyo naguhebeye ni vyinshi. Reka turondere abantu batwumvikanisha hama batugaburire. Sawa, jeje nakumviye sibyo? Urumva naho nyine sinzi handi umviza ndakwereka ikintu kimwe fe sibyo? Je ndagiye nawe baza kugomba kuza kuguhenga amahenga ngo banyanya sibiki nibiki. Mwese ndatema cyaje kwibagiro uza wese mupanga ngundi nawe. Ndagiye ibisigaye navyo baza kuruca barabe sugurura mwese ndahimbagura azo batari jewe ndamuza murankirisha nzokwereka wayindira ngende ibisigaye baza kuza kuruca barabyisura ndakwereka azo batari jewe. Gete. Nini? Mbona sikuelewi? Wewe mambo vipi wewe? Kumbe. Poa, hizo kwako. Sawa. We, ngajiri yeko jange mtarundi kwenu kupare. Nini? Mbona sikuelewi? Mbuze. Mtarundi kwenu kupare. So, unaniuliza hivyo kama ananiwecha pombe. Nenda ukalale. Kwanza nakusomea shule yako. Mimi sinywi pombe na kunywa soda. Soda. Mbafu. Nyanga kujama je. Nenda zako bwana huko nifuatilie. Sawa. Lakini bwana tuleka kelele cha kunichosha. Kungubura je. Nenda huko bwana cha. Wewe, jana kia kungwa hiyo. Muzosubiri wani.
Umviriza manzi ureke kubagara. Kweli kimwe mumfata nabi mumfata uko. Reka shaka kuntesha umwanya reka kuntesha umwanya shaka. Ndiko ndagutesha umwanya kandi ndiko ndakubwira ivyumvikana. Ivyumvikana ivyaye. Ariko mana ya. Umviriza. Si bimwe vya papa mudogo. Abona? Anyihakana ngo je ntanzi. Sawa? Ubu ndakubwiye ati tora isuka yawe witahire. Nta muntu numwe asubira kunkora. Nta muntu numwe asubira kunkorana ngaha. Ati rero ujuje rero. Ujuje. Naje. Nabwiye ati aha naje. Ati rero nintora isuka ngende. Navuze ati genda kuko kuvyo vyakabereye si vuba. Wavyumva? Yo, ariko Yesu we. Utaje karayarazi. Umviriza. Ugashaka kusanga mu murima jewe ngo nintora isuka ngende. Igihe nahari mangaho warabona. Warabona. Ndayivamo kubera iki ndayivamo kubera ko uno murima ndavamo kubera. Tutagabuye ahantu ho kwa papa ndahabone hiwanje ndahabone. Kurayo yoshoka jewe. Ndiko ndibagari yashandi. Ndiko ndiba n'imisi ranjanye. Aro hamwe narimye n'ugutasi ndatera uri kumbwira ngo nintahe. Umviriza. Abwo yukugwa. Umviriza arabwire utaza karayi arazifu. Aho ndabikubwiye. Warabwiye ati taha. Ntahehe. Kwari abana bo mutisa. Mpereza. Jara bikubwiye. Mpereza atana. Umviriza arabwire. Umviriza arabwire. Muvyeyi twigwa turashwana. Twigwa turashwana. Tutagabuye nta gusubira gukora. Umviriza. Ubu rero sigagomba kungaza mu byanije. Aho ubwiye upfa. Uri kurivugisha ngahonye. Sha. Mugiye kumbona ngiye kugura umupanga nawo. Urabona? Nibigiye guherera ngaha. Watugiye guhiga duhivuye. Uzora. Ndagiye. Mugiye sukiyo. Iyo suka mbone shaje. Urabona? Aha ni kwa mugwiye. Keila. Abe. Njoo kwanza. Niambie. Na umekuja na sura ya upole sana. Unasema niambie. Kwanza umepika nini? Maharage. Kwa hiyo sasa hivi tunasubiri maharage. Vizuri sana. Hivi kweli mimi ni nani kwako? Ina maana yangu ya kukuuliza hivi. Maana nishakuona siku hizi. Ushakuwa mtu mkubwa saa hizi. Yaani mimi nikitoka wewe unaingia. Nadhani umenielewa. Fumbo hilo. Nifumbie mjinga. Sasa dada, nimekuwa mtu mkubwa kiaje? Kwani hauoni kama ushakuwa mkubwa? Kiaje kwanza? Mimi ndo niko nakuuliza. Mbona hutaki kusema? Yaani namaanisha hivi. Mimi nikitoka wewe unaingia. Nikiingia wewe unatoka. Sasa kiaje? Mbona nakuuliza? Hautaki kuniambia. Yaani unajua umenifika hapa. Yaani umeshanifika hapa. Unajua kunikela umeshanifika. Na nakwambia hivi. Kwa staili hii tutashindana kabisa. Kilichopo nakupa nauli uende nyumbani. Sasa dada, nimefanya nini? Mbona hutaki kuniambia nini? Makosa nini? Unataka kujua chenye umefanya? Uache, yani uache kuniingilia kabisa, uache. Sijui kama hapo tuko tunaelewana. Unanishangaa, lazima unishangae kwa sababu ni maajabu ya Firauni. Ndio leo nataka nichambe mpaka chambe tu. Sio kukuchamba, kukuchambua kama kama kweli. Ni vitu vya kawaida. Nini? Kwa hiyo hii picha ni vitu vya kawaida eti? Ni vitu vya kawaida? Sasa ni bofu. Asa kama ni bofu kwa hii style ya hivi. Eti. Mimi nimeshakwambia hivi.
Yaani hapa nitakupa nauli uende nyumbani. Maana nishaona hapa tutawezana. Hatutawezana hata kidogo. Aya, wewe ndio nichambe ukimaliza. Sio kukuchamba, sio kukuchamba. Nimeshakwambia hivi nakupa nauli uende nyumbani. Acha kwanza mimi nijendee sana. Kwa hiyo yani ushajiona kama umeshakuwa eti. Hey. Wewe subiri tu utaona. Yeye nampa nauli anaenda nyumbani. Subiri. Mungu wangu. Mimi nimejikokotea mimi mwenyewe kamba mshingoni. Kumengo haruka. Mzee. 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 Yari wewe. Ni impore. Kuga ni kusigaye uramukanya ga mzee. Notega shaka ko mufise umwanya wo kuramukanya nuko mudapanze niyo mpamvu. Abandi barakomeye. Abandi barakomeye. Ivyo navyo ni bibi. Ko mujamwicaye muramenya ko ubuzima bugora. Kuna kubaje abandi barakomeye. Ariko ivyo wageze mva capirenga. None ga mzee. Imisi yose ndakubajije ibintu wamunyishura ibintu by'ibikontrere ibintu bitumvikana. Ivyo nivyo utegerezwa kwishura umwana wawe. Rero abana bo bukatanira umufisi baza kuvuga atakiziga capirenga atakiyo gihari. Ucuvuga ati ndarenganye rero banyakubahwa. Cavuga ati rengana ntakisika kiramutse. Mahoro. Umviriza rero mzee. Sawa? Ikintu canzanye ngaha. Uko ndabona yuko umengo muriko mumfata kutariko. Umengo sindi umwana avuka ngaho, umengo sindi umwana wa mukuru wawe. Ubu rero naje kugira ngo mume ku migabane ya data. Migabane ya so wawe? Tugabure. Tugabure itongo. Hama rero musore. Niwe yumva amahoro. Cendi mwene wabona so wawe. Itongo rya so wawe ngiri niryo mbamwo kandi rameze neza cyane kandi ntiwiyumve yuko tutogabura tuzogabura. Ariko hari akadeni so yapfuye ariye yemera ko kariha. Akadeni? Kandi ni gatoyi. Umviriza. Mbe mu kuganduka ayo madeni kutayavuze ubu yaje gute? Hari ubudeni kibondo bisasaba ko twiyamamaza mu muryango tuvuye ko so yaraheranye. Wenyemera gusa ati no kariya nje nakakubwira wewe. Erega ni mwibanga. Sawa, no kariya nta kibazo. Yego. Hari 11 irapfuye aheranye. Hariho ni taxi vero bari yakora baca ikinga bari bamuhaye ngo akoresha baca bayimwibirako. N'amahera rero ashika miliyoni 11 rero yapfuye. Imiliyoni 11. Reka kubura yayata ngaho ni miliyoni 11. Kuva mvuka nta n'ibihumbi 100 ndakora ko nangwe miliyoni 11. Sinzi rero ko cico bigenza. Ashi, aho ni wewe. Umviriza, aho ndabona yuko mugomba kunyaga. Muze, cendagiye. Sawa, ivyo vy'imiliyoni navyo. Uranyumva, ivyo vy'imiliyoni. Ribi ryambere ari ryanyuma usubira kubimbwira nzogaruka tugabura. Uri kuranyumva, nzogaruka tugabura. Ndiko ndabikubwira nzogaruka tugabura. Reba shumwana katora byuza amabinga nkayo. Byo si byari garashasha tangwe kwishinga. Ahebe yo afata umwanya wo kuza gafata neza ngo tugabure ngo ivyo sewe yasize. Uyu mwana bereka katoroshe muri no minsi. Bisaba nanje namukore ko nkora kuri se wiwe. Ibiro ndabifashe mene nego. Ndabona ko umwana yasatse. Naho nagomba nkore nijya wese nta nshimba. Ngomba mayingene na mu eleki. Haga kwanza unyero. Mvuzeni ubunyene gutekera uhitana mugabo wawe iwanyu mwazana. Nini shemeji, mbona leo sio kama jana? Mvuzeni ubunyene tekera uhitana mugabo wawe mutibu apa kuba mumbya kubike iwanyu ya mwazana. Nini? Navuze ati fastisha mwa mutari by'uwanyu iwanyu ya mwazana ko shemeji no kunywa ajani barakubwira ukozaga. Rero wewe bandume ku rubanza ngo buga umuryango ruguru woshaka kuvuma amazi kugira mesi mu mesi mpuzu muzogera mwambaye siso none wumvise ibintu kugira bice bigenda bimeze no kudasanga muti ujuji jaba uvyumva
Mesi mhuchu gando ngene mwesi myaka yaka na zemesi. Tumeteleza tu yaka kuanza rukuni. Ile si dogo tumbo kweli na marafiki zake. Hivi kweli nikimwambia kuhusu ya mganga si ataenda kumwambia Mtobe na Yuda. Tajijua. Mambo kute. Mnaweza mkanionyesha kwa mganga wa Kirundi? Kwa mganga aja kubitana. Mganga wa Kirundi. Mfumo. Tanzania abu Kiswahili. Mimi nahitaji huyo mwenye anaongea Kiswahili. Maana ndio tunaweza tukaelewana vizuri. Dogo, yani maana kana kwa dogo taja hepfo ucumujana. Kwa dogo ucumutwa hapa. Akigenda. Nguranchore. Kunichorea ndo nini? Desa. Desa ndo nini? Mbona sikuelewi jamani? Ati desa ndo nini? 200. 200. Yasa 200 sasa ni tatizo. Sio shida kabisa. Twende sasa unipeleke. Afu na wewe kama vile unazingua. Kurofa tumva. Cheko bana ivyadu kabizana naye. Dogo twigiye. Karibu sana. Karibu fika kwenye mkeka ukae. Karibu mama, usijogope. Mama, naona kama unaoga. Mama, naona una wasiwasi. Mama, usiwe na woga. Mama, jisikie uhuru, hapa umekuja nyumbani. Matatizo yako mama, weka hela ya kipimo hapo. Ninajua una matatizo makubwa sana. Mama, usiwe na wasiwasi, ondoa shaka na ondoa woga. Weka hela ya kipimo 10,000. Weka hela ya kipimo. Weka hela ya kipimo. Sasa mbona sina kipimo? Mama, acha woga. 10,000 ninajua unayo mfukoni. Nimeiona kabla hujafika hata hapa. Matatizo yako uliyokuwa nayo hapa, umekuja lengo na madhumuni uweze kupigana na mdogo wako. Naongopa kama naongopa, sema uongo. Hapana mganga. Unahitaji nikusaidie nini? Mganga, ndivyo vile ambavyo uliona. Lakini haya matatizo japo kuwa unaona mdogo wako ndiyo, lakini mdogo wako japo kuwa na shiriki na shangazi yako hapo pamoja, lengo na madhumuni hawakutaki nyumbani pale, wanataka uondoke ili waweze kujimilikisha mali za mumeo. Sasa unahitaji tukusaidie nini dada? Mganga, ninahitaji unisaidie dawa ya kuua mdogo wangu. Unahitaji usaidiwe dawa ya kumuua mdogo wako. Lakini hata kama unahitaji usaidiwe dawa ya kumuua mdogo wako akishirikiana na shangazi yako, ndiyo nahitaji nikuulize swali. Unahitaji nimpige kipande, unahitaji nimpige radi, au unahitaji ukuteka shati mfano? Hapana mganga, mimi nahitaji dawa ili nikishampa waone tu kama aliumwa.
Ninakuagiza sasa sehemu unapokwenda kuchukua dawa, na mtu atakayekupa dawa nitakupa dawa hapa. Ile dawa utakwenda utapaka, utanuia maneno mawili tu, utafika kwake atakupa dawa. Na atakayekupa dawa ya kumzuru dada yako, basi atakuwa ni shangazi yako. Kuna dawa niliyompa hapa, ndiyo utakayoipata kwenda kumzuru mdogo wako. Unanielewa? Sasa dawa hiyo ninayokupa, hiyo dawa unayokwenda kuichukua kwa shangazi yako, ni dawa ambayo ilikuwa imetegemea kukuzuru wewe ili waweze kukuondoa nyumbani pale. Lakini ile dawa nitaibadilisha kwenda kuwazuru wao, nitaibadilisha kwenda kumzuru mdogo wako. Nimekuuliza swali, unahitaji apigwe kipande? Unahitaji akauke moja kwa moja? Umelijibu ukasema hapana, ninahitaji augue kidogo kidogo. Ndiyo mama, hapa umefika. Naitwa Dr. Huseni, sina la kubahatisha. Ukubaliane na masharti ya dawa ile. Masharti ya dawa ile utakapoichukua kutoka hapa, inabidi usikutane na mtu yote njiani, na hata kama utakutana naye usiongee naye lolote mpaka utakapokamilisha malengo yako. Je, unanielewa? Dawa hii ninayokupa dada, utakwenda utajipakaza kwenye mikono. Ukishajipakaza kwenye mikono utaipuliza utakapokuwa unataka kufika nyumbani. Ukishamaliza kupuliza dawa, utasema ninahitaji mdogo wangu afe mara moja pasipokuwa na kipingamizi. Ninahitaji mdogo wangu augue siku 3 nisijulikane kama mimi ndiye nimefanya matendo haya. Utapuliza ile dawa. Ukishapuliza dawa nyingine utajipaka usoni. Utafika mbele ya shangazi yako, utatamka ni neno moja tu, atafika na kupa dawa. Sijuelewa? Aya, shika dawa hiyo. Usiogope, vuta mkono wangu, vuta mkono wangu. Dawa hiyo nimekupa maelekezo yake, nina imani kwamba ushaelewa. Nimekwambia utakapofika nyumbani, chukua dawa hiyo, weka kwenye mkono, ipulize kwa manuizi. Ninahitaji mdogo wangu ndani ya siku 3 au ameondoka duniani. Lakini mimi nisijulikane, ndio maana nimekupa siku 3 uweze kuugua japo kidogo kidogo. Sijui umenielewa. Na utakapomaliza kupuliza dawa hiyo, mpate shangazi yako. Shangazi yako utatamka ni neno moja, atakupa dawa niliyompa hapa. Sijui umenielewa. Kwa hiyo matatizo yako dada, nina imani kuanzia sasa hivi ndio mwisho wa matatizo yako. Mji utabaki kuwa ni wako na mdogo wako ataondoka. Sijui umenielewa. Nina imani tumemaliza. Nina imani umenielewa. Oya wewe. Mtoto wangu wewe. Wewe irungu jya kwisi. Oya reka nukumva narabye mwidirisha ndagira uko umuntu harugaye wari wagiye. Ninagiye gukora tatu ntajya inyuma ya noteri. Mbe uri nakwicara cyane urinja. Hasi ndakwicara anzanye amakuru ashushiriye. Amakuru ashushye. Bire neza zutana hari numva umega ndababaye. Ndakuzaniye sinini. Wa mwishiko wawe ejo yaravuye hanze yajenye n'abagurabo. Babiri umwe w'ibisusunde w'amatame. Baje bavuga n'indimi zitasobanuza ntiwo. Ah, ibibembe birimo? Ibiswahili nabyo. Ivyo byo ndabizi tuzabivuga nazo. Reka. Kinere kinzanye sikindi. Nukuri ahanyigira n'umutwari washushe sije mbonye ndashitse ngaha. Urabona? Wa mpungu wawe. Gwashaka ngo wajya hano hose ngo hatware. Mutobe. Ejo rero nari gukura. Kandi bagarariye ko uriya tungo ryari yahijya uja ugasokura ndibona.
ndiko ndabagara nsanga mu murima isuka aranyaka aje afise ndakubwiye n'isuka yarayinyatse nta nubwo yigeze nayinsubiza we rero cura bikintu nyene twubona twukora ku buryo hajyanwa tugenda tuko twasigarana twinyine abishwa uvuze nabo nyene barayibaje barayibaje rero ni cyoroshe rero mukobwa umviriza rero mushikanje wewe ungumiriza ibanga ngomba ndaguhe akantu ni kuvuga ko wewe uko gakoresha ushira impande y'umuryango ivu rya mbere uzoriva yanga bazopfumwe kwa gatatu cyo dukora urubanza rwo kuganduka ubundi acapfa higeje nko kwa gatanu wero tegura amahera yuko uzokora urubanza rw'umwe yazoba yapfuye nanje nkora urubanza ubundi azoba yapfuye ku bwa mbere umva tutopanga je nzokora ubwa mbere ukora ubwa kabiri yani mahera ukigero aronde hariyo yikiriyo tuje tuzobasha ivyo byose wewe tugaruyo ivyo ni ibintu byindiye nakwereka kanago Ash utegetswe kwatwara byanke bikundi ash tuzohige ndino wacyugiyo rero kuvuga ko ugiye nzoka koresha ntihagire ikintu na kimwe muramukanya atari byo umanje gushira imbere y'umuryango kandi ukazona wiririshije kazi kawe ntabyo kurira turasama neza wigende ugire ko nyina kora nibyo sawa nuko nyene nikomeze uko nabuze nayirengwe. Sasa nikupe 1000. Nikupe 1000. Ima igihumbi. Zako zangu sawa uzi nzosubira kubwira musubire kupare Nataka nikuulize swali. Nishtata kusema Haja Muhira ni kwenu? Haja Muhira ni wacu kandi ni wabo na Rungu na Yuda ni wabo kuko hazibajya niba vyaranje niba vyaranje sawa ariko ntibaragabura kandi twese ntituragabura haraho barondera iwacu mugatwe bw'iwabo kumbe nilikuwa sijatambua. Asante sana kwa kuniambia. Lega mimi nakupenda. Sasa unashtuka. Ukunda jewe? Sawa. Amajeta agiye kwimwera utuyo. Sawa. Wewe nenda. Kumbe nilikuwa sijatambua. Ameniambia samkomesha dada usubiria. Fatuko ukukomeza uko unyumva uko kandi bimeze uko I U O Nyembe iki gihe nyamba kubera imeze gute iratonoleka nyamba kubera inzara naho ndarutasingira nivomera Mzee sawa yego ucha mbona kukitana huyu niwe mutoyi wa papa uyu watagomba yuko tugabura ibisigi bya papa kugira itongo ni rya bugwiko rero nakubwira igituma tutagabura nakuze kugira ngo dutunganirize utugaburire mbe mugabye nibyo ikintu jewe nzi dupfa ni ikintu kimwe ryari yaraza sehura umusenyi ndamuhemba neza ejo avoma amazi acayongera ajya ngaha
nta kindi kintu agarutse gukora akazi ngo ndamuhembe kandi atakazi mfise no musi ntanga none umva je natangaye mbere mbe mugabo ibyo byavuze ko ari umwana w'umukuru wawe mbega nibyo apu jewe mbere je namuzi ku kuntu rwama dukora akazi nga tukamuhemba nta bindi bintu jewe nzi haco dupfana jewe shwi Eka kuba mumpagarika muri no mvura mbora muba munyagiza umviriza muze manyumvirize uriko uranyihakana imbere y'umushinga ntahe sawa je ndagiye tuzorigabuza imipanga cyo gituma bavuga ko urumurozi mbe mugabo wanzanye mu bintu by'uburafarofa witira kuri umwana wa so wawe sibyo Muri by'uburafarofa mbere bino bintu byanyu bishoboye kimere je kike mbere ucugenda utabirangira bishoboye bari hejuru yanje nitura ubutungane ubundi burenze umviriza muze sa je ndakubwiye uranyumva je ndagiye tuzohagabuza imipanga nene navyo nkeneye kumbwira we ni wavyono uri kuranyakana imbere abanyuma kubitwa ko tuzobijya mwibanga ni wavyono inateza kuyakana nta banga wewe uraza mwibanga ntangere tubigire muko tanya abanyuma ko uzoshira kuyakana nta banga ribaho mu vy'amatongo aho rero karakunaniye rero karakunaniye we ndakubwiye ati nzoza n'umupanga kandi jewe na wewe kandi no bavuga ko ururoni ndiko ndirisha imyembe barakomenga ibi bintu by'imyaka mbere ni byoroshe Hii dawa hii nahitaji ije kunifanyia mambo ambayo mimi mwenyewe nahitaji. Nataka shangazi aje kunipa dawa mganga aliyompa. Na nahitaji hiyo dawa shangazi atanipa ndio itaua mdogo wangu. Wenyewe Karibu. Mwaramuka? Twaramutse. Shangazi naye kukeneye. Mbwira none. Nakubwira twicaye tuhagaze. Oya nta kibazo reka twishane. Nabonye isuka wagiye gukora mu murima. Nagira ngere nene ubona ko waruse mbere ngere. Ni byiza. Wabonye kiruri nakitanguye kukimenya ubunyene. Oya wakimenye kweri wakimenye ndabibona. Gusa mukabirantangaje no harutsa kunda ukenzwa n'amagi. Nagora nza kukuraba wewe. Ya. Naza nasanga waduze mu murima wagiye gukora kubagara biharage byote. Ine mbwira bikugenza rero ugira ngene ndabimenya ugira ngende mu murima ukurana ko masari paragenda ya. Akanushaka ume. Akamenya bati. Yumvira ku kantu. Oya gusa wowe urashaka kuntahuza kubera urabona ko ari uje usanga ngaha. Urashaka kumbwira tumva shangazi ndashaka umurera iki. Umva ukanushiro nyene bukavuga. Ndibaze nawe urakizi nyene ndashaka kumbwira. Nashaka kapapuro. Kapapuro. Yani kapapuro wakuye kwa muganga. Kwa muganga.
Sawa. anakwenda nitoke mpe chini. Unamelekeza sasa kuingia. Au ni kwa impunda. Byumva hari ngomba kukubwira ujya mukuru wawe hano ujya mukuru wawe yure mukubwa wako sawa ujyanye ngomba kubuntu tumwirukana wowe ugume hajyanye chenzo shanda kurongora kubera ndabona ko umengo ntagomba kugufata neza wewe Sawa nishike sana kwanza. Acha na mimi ninajisi namchukia. Tutamfukuza. Wamusi ntiwambwiye ngo yaragufoke nikufoka mbe Alimfokea. Sawa ngo yaragufokeye mara sinzi ibintu ngo yakubonanye bofre wawe rero mviriza ndakubwira sawa genda ufata ibintu muhira utopanganye umugabo wiwe niyo yaza kumubaza uca uvuga yuko ari we yabikoze wowe ugenda ufata ubufu uvurunganye mu njya hanyuma umugabo wiwe niyo yaza acabona ibintu Sawa acha ntamkomesha Nombya ko nkunda ubikora uko nyene